Na prekrasnoj farmi živeli veseli domaći životinje, krava Marta, svinja Fedija, konj Mila i, konečno, kokoška Liza. Nedavno su se kod Lize pojavila pile male i puščane, one su postale najveće zadovoljstvo na farmi. Pile na farmi neprestano igrale, u pokretnim igrama, prelazeći polja i kockarujući od zadovoljstva. Vesele piladi na farmi se često skupljaju, zajedno da organizuju takmičenja, u plivanju u vodenoj jami i pokažu svoje veštine pred ostalim životinjama. Ali jednog dana, kada su Liza i njena pilad nasleđeno šetale, na njih su napali vrane i odnele im svu pilad. O ne! Moji mališi, izviknula Liza, uplašeno pokušavajući odskoknuti vrane. Ali ih već nije bilo vidno. Liza je bila u očajanju. Ko će sad spasiti pilad? U to vrijeme tata Petao, po imenu Koko, čuje Lizine vrištane i skočio na ulicu. Bio je rešitelan i hrabar Petao i obećao je Lizi da će vratiti pilad. Ne brini, Liza. Ja ću pronaći naše pilad, rekao je Koko, trudeći se da utiši kokošku. Koko je pošao u opasno putovanje kroz gustu šumu. Znao je da mora prešporati mnoge prepreke da bi pronašao pilad. Iznenada je otkrio duboko blato koje mu je pregrađivalo put. Kako da prelazim preko ovog blatišta, razmišljao je Koko. Tu on zametio bobra koji je aktivno nešto gradio kod blata. Koko se približio i uz osjećaj uzbude zamoli za pomoć. Druže bobere, izgubio sam piladi i mogu biti u pećini iza ovog blata. Pomozi mi da pređem na drugu stranu kako bih mogao da nastavim pretragu i spasim svoju decu, reče Koko molbeno gledajući bobra. Bober, koji je bio dobar prijatelj Lize, saglasio se da pomogne petlu. Dao je Koku dugačak i snažan štap kako bi mogao da pređe preko blata. Čuvaj se, Koko, i spasi svoje piladi, reče Bober, davši štap petlu. Koko preskoči blato s pomoću štapa, ali iza drveta vide visoku ogradu. Priđući ogradi, on ču čudne šumove i klikove. Koko vide malog ježa po imenu Spajki. Bio je izgubljen i isplašen, tražio svoj dom. Koko pristupi Spajkiju i reče, ne brini, pomoći ću ti da nađeš svoj dom. Bober također pohtelje pomoći mališanu. Koko i Bober se sabraše zajedno i počeše tražiti otiske koji će ih dovesti do Spajkijeve kućice. Osmotrisaše svaki ugao, držeći Spajkija pored sebe, da se osjeća bezbedno. Konačno, Bober ugleda otiske. Pratite me, reče on i krenu u duboku šumar. Koko ga prati, probijajući se kroz gustu biljku. Put u šumi se pokaza teškim, punim kamena i korena, ali životinje behu rešene. Oni podržavahu Spajkija, podizaše ga na leđa, da bi mogao da nastavi. Njihovo prijateljstvo beše jače od svakih prepreka. Na kraju, došli su na pročistilište, gde staja malena usušana kućica, pokrivena svetlim cvetom i mekim trevom. Pogledaj, Spajki, ovo je tvoj dom, reče Koko sa osmehom. Spajkija ispuni radost i blagodarnost. Hvala vam, moji prijatelji, što ste mi pomogli da nađem dom, reče on i zagrli svakog od njih. Životinje, zajedno sa Kokom, odlučiše da nastave traženje piljica. Ali onda, iznenada, životinje pogledaše tužnu šumu i osjetiše nešto uznemireno i odlučiše da raskriju tu tajnu. Koko sabra sve oko sebe i reče, prijatelji, naš zadatak je da razumemo zašto je šuma tužna i zašto je jesen došla prerano. Da krenemo sa istragom. Prvo se upraviše ka tati Sovi, koji živeše u starom hrastu, u samom srcu šume. Tata Sova beše čuvar mudrosti, i znaše mnogo o prirodi i njenim tajnama. Dragi tato Sova, došli smo do tebe s pitanjem o čudnom ponašanju šume. Molimo te, pomozi nam da odgatnemo ovu zagonetku, obratio se njemu Spajki. Tato Sova zadubio razmišljajući pogleda na životinje i prošaptao, da, pazio sam da šuma ispituje tugu. Potreban je nešto da se oživi. Ali, da biste odgatnuli tajnu,
moraci da se uputite na vrh gore mudrosti. Životinje nisu prestraste, pre novim ispitivanjem. Zajedno su se uputile na put. Putovanje na vrh gore mudrosti bilo je dugo i teško. Životinje su prekoštruvale stepeniste uspone, opasne tresavice i kaske magle. Ali nisu se predali. Njihovo prijateljstvo i hrabrost bili su im opora. Na kraju, stizili su na vrh gore mudrosti, tamo su sretili drevnog mudreca starnog, mudrog kamena, koji sačuva u sebi stara znanja o prirodi. Drevni mudrec, došli smo ovde da dobijemo odgovore na naša pitanja. Zašto šum toliko tužan, a osjećaj stigao rano, obratio mu se Koko s poštovanjem. Drevni mudrec sporo progovori, moji mali prijatelji, šum tuži zbog gubitka svog duha sunčevog kamena. On je izvor energije i života za šum. Kada je otac zlostavljivim gavranom, osjećaj se stigao rano. Životinje su bile potresene ovim otkritijem. Oni shvatili šta im predstoji teški zadatak vratiti suncani kamen i vratiti ravnotežu u šumi. S hrabrošću i još većim odlučnošću, životinje su se upravile na tragu suncanog kamena. Po putu su se susreli sa brojnim preprekama, gustim trnjema, olujnim oblacima i opasnim zverima. Ali oni nisu odustajali, njihovo prijateljstvo i hrabrost samo se još utvrđivali. Konačno, dostigli su tamnu pećinu, u kojoj je gavran čuvao ukradeni suncani kamen. Koko je također čuo iz pećine klikove svoje ptičiće. Gavran je bio spreman da zaštiti svoj plen. Koko je shvatio da se u pećini nalazi veštiča kamen i njegova ptičad. Koko reče, gavrane, vrati nam suncani kamen i moje dece. Šuma je potreban on da bi ponovo zaljudela. Gavran je potištao i izjavio, nećete moži zemlje od mene kamen. On mi donosi snagu i vlast. Ali Koko nije ni osekao se da se predaje, on zamolio za pomoću sove. Tatko sova, koja je bila pametna i lukava ptica, rešila je pomoći Koko, ona preletela k gavranu i počela mahati krilima, stvarajući jak vetar i buku. Gavran se uplašio i izletelja iz pećine, omogućujući Koko da se pobliže približi. Koko je video male ptiće, sedeće u uglu i plašljivo ćebeći. Zagrlili su ih svojim krilima. Ne ljuti se, ja sam Koko, tata petao. Ja sam došao da vas spasim. Voskliknuo je Koko. Cipljata, uvidevši svog hrabrog oca, radosno zapištala i s radošću se prilijepila k njemu. Oni su znali da su sada na bezbednom mestu. Koko je izneo cipljata iz pećine i počeo sa njima da se vraća ka farmi. Kada je sunčevi kamen bio vraćen u šumu, sve oko počelo je da se menja. Drveta su oživela, njihove listove ponovo su stekli sjajne osenjske nijanse, a vazduh se napunio mirisom svežine. Životinje su s radošću posmatrale kako šuma oživi pred njima. Oni su razumeli da su njihovi napori i prijateljstvo doneli plodove. Šuma je bila zablagohvalna prema njima i međusobno pomagala svim živim bićima. Sada su se životinje vratile na farmu i nastavile da žive u skladu i harmoniji. Brinuli su jedne o drugima, pomagali da se preodole teškoće i slavili zajedno svaku pobedu. Njihovo prijateljstvo postalo je primer svim ostalim. Životinje na farmi i u šumi su razumele da zajedno mogu prevazići sve teškoće i postići velike stvari.